الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفراته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته kerasulan diakui kerana kelebihan ketinggian membawa ke jalan kebenaran. As-subhu bada min tal'atihi wal-lailu daja min wafratihi Allah أذكى النسب على الحسب كل عربي في خدمته keturunan yang baik keturunan mulia semua kaum Arab mengikutinya. As-subhu bada min tal'atihi wal-lailu daja min wafratihi Allah 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 Jibrilun ata lailata Isra wa rabbu da'ahu li khidratihi Jibril pun datang di malam Isra Tuhan membawanya sebagai pengalaman. As-subhu bada min tal'atihi wal-lailu daja min wafratihi Allah 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 فمحمدنا هو سيدنا فليعز لنا بإشارته Muhammad perlu kami kemuliaan bagi kami kerana hidup bersama-samanya. As-subhu bada min tal'atihi wal-lailu daja min wafratihi Allah 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 والليل دجا من وفرته الله الله